Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapauluan, Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag, no umay day ta ibagbagam a Grace. Apay kit dinasan. Ipulong ka kankwa na inton sumangpet. Talaga nga dawalwalting na. Di na mo ti sasawan na. Kaano ka nga tama imbagan? Makapasikur! Panawan nak dito'y. Saan ka dumayamudom? Nagalas akitaan. Talaga panawan ka dito'y kwarto. Awan pa'y mat maalakan ka. Mapan ka kadino bigat iti ayan ni Eddie, iha. Diyak nga rod amo, mami. Impagarup ko anaragsak iti sidong tinangisukatan na kanyak. Saan? Taadamot gayam anterograde amnesia na. Kasbay sa Kristiyano, ingkakitaan ti ama ti anak mo. Pakawanam, taamang anuan niya ti mapasamakan ko na, iha. Kapilitan amapan kami ka ni Eden, mami. Amok ama iliumatan iti amana. Do apay mat nga minakastoy tinagbanagan ti relasyon nyo nga agasawa. Saan ko man napasamak daytoy? No awan tinagloko, mami. Anya nga rod anak ko, adaditan, nalpasan ang napasamak. Patgam ti pakaasi ni Leo kan ka. Adrian. Imay ka din jagnagan ni ti Grace? Di ba si mangpet ni Leo anapan ng sukon? Sana nga mo no umaywan no saan? Padamagan nak na niya ti mapasamak ha? No umaywan no saan? Di ka agdanag. Sikat yung umuna apang ibagaak iti mapasamak. Namnamag na ita. Aguray ako mamot dito nga madinsamot. Amangan no saliak lang. Agsubliak ton na malam. Sige lang, Adrian. Sapay ko tamayat ti resulta ti amin. Kat inton maalam ti kinabak nang ni Eddie. Di nakliplipatan, ha? Namnamaam day ta, Adrian. Dakkel tinaitulong mo kanyak, tapno matagikwak ni Eddie. Grace, anya ka titi desisyon mo? Umay kakadimot laeng. Daytoy, katapno matulungam ni Eddie nga agimbag. Umay kami ti anak ko. Kailiunan ti amana. Saan ko mabalin nga ipaidam kan kwa na ti karbangan na makita ti amana? Ay na, agyaman ak unay Grace. Intay yung arutin Eden anak, umay kan. Adan ni Tito Maleo. Umayan, mami. Kartingam anak ko, agur-uray ni Tito Maleo. Okay, intayon, mami. Impagtaimbay kayo para ka ni Eddie. Aramidan tayo ti amin. Tapno agimbag ni Eddie. Ayan ni Eddie Leo. Jakmot makita ditoy. Surutan nak, tamapan tayo ti kwarto na. Aday jay. Sige Leo. Sumurot kami ka ni Eden. Sige. Dito iti kwarto na. Eden? Grace? Daddy! Napanan ka di dagiti aginhanana. Napanday ti ayan ni Eddie. Masakit ka no, kat nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasta ka din, nanan? Kaawatan nga ay ayatan na ni Grace no iso ti sapulan na. Nalabi ta kasta balasang ko. Kung ajay kayam ni Eddie, asaan ka nun amagmangan? Kaasimot nga rod ni Manong Eddie, ano kasta, nana? Iso anapan dagiti dua. Dagiti agina. Tama nga no adda kanundakas anapasamak ni Eddie. Apay akas na titsuram, Eddie. Apay ang nagkutong ka. Grace, nagpakita ka matlayan. Binirbiro ka. Ngam di ka masapulan. Napanam. Saan nakapimanaw?
Apoy, nagkutong ka. Agluto tamangan ka, wen. Sige man nga, Rod. Inayayat ko nga asawa. Agluto ka. Tagsasamo tayo amangan. Eden, agyaman na ka. Nagpakita kayo kanyak. Kailiw kayo unay. Daddy, di ka kadimangmangan? Apay nagkutong ka. Sa anak ang makapangan. Naawan kayo iti denak. Da kayo kini mamim. Manyay po dita. Mangan kayo nga, Rodwan. Mangan tayo kunam anak ko. O sige, inakarod agluto. Tamangan tayo, wen. Alaman nga, Rod. Inayayat ko nga asawak. Leo, ayan ka di ti mabalin ang mailuto. Kitaam lang di ta kusina. Lukatam la tatiref. Takitaam, noan nga ti mabalin mo nga iluto. Agyaman nak, Leo. Sige, mapanak nga rodon iji kusina. Malagip na ti agina. Ngam di nak malagip. Tingamin antero grade amnesia kat kasta. Di na malagip tinabit apasamak. Ad-adakit di at tinabayag apasamak ti malagip na. Kat, no mabayag nga agsubli ti lagip na iti agdama apasamak. Kasano akon? Ay, diyak amo Tinapatag, kat mangan kuma, tapno daras maimbagan. Mangan nga ta, numalpas nga agluto ni Grace? Kitaan tayuan numangan. Senyales, ang maimbagan adagos. Naluto ka din, Mami. Mabalin ka din napakanin ni Daddy. Wan anak, isagana ta ti lamisaan. Ibagak mo ka ni Leo, taumaydan ka ni Daddy. Pati ka di may sa babae, Mami. No kayat na ti makisango. Ay, tulungan ka nga rod amang isagana iti lamisaan, Mami. Sige anak, taibagak mo ka ni Leo nga umaydan. Wan, Mami, isagana ko iti lamisaan. Sige, Grace, darling. Mga anak, tamabisinak meten. Amok anaimas ti lutom. Mabsugak lakit di ita. Ay na, no kasta kuma iti kalabas. Daras kuma ti panagimbag mo. Arakupan ka pa'y iti nairot. Sakbay ang mga anak. Grace, darling. O sige darling, agtugaw ka nga rodon ha, tamangan tayon. Wen, darling. Mga anak iti ado. Kalpasan ti panangan tayo. Agawid tayon iti balay tayo, Daddy. Ha? Yawid da ko, anak ko? Grace, yawid da ka din? Apay ket din na saan darling. Kayat mo ka din ti agawid. Kayat ko nagmayatin no agawid tayon. Jack kayat dito Sa anak amakisango anak kwada. Si putak man ida amangan. Ti panangan ni Daddy. Naimas ka din luto ni Mami. Wen, the best pa lang ni maming. Kas-kasan na, among pa'y matimang bolan niya. At pa'y sumot ibagbagak, darling. Ay, atin Nakaragsak da kitaan. May saan naragsak a pamilya. Ngam, siyak, di nak malagip. Gapo nga tata iso ti legal wife. Legal family. Napsuga kon. Thank you, Grace, darling. Agawid tayo ka din into madamdama. Agawid da ka no. Ay na, bro, imbag man tanangan kamatlaangan. Ita, ihawis mo, ti panagawid yo. Sapay ko taag tultuloy, ti panagimbag mo, je balay yo. Awan magsakit ko, bro. Oh? Mailiwak lang, iti ay ayatik nga asawa. Pasensyakan, no itakala ang amasango. Sika ka din ni Sarah? Ha? When? Masikog kagayam. Ngaminto naganak ka, ipa-DNA tayo ti ubing. Nupod-numot lang ang aputot ni Eddie day tasikog mo. Anya? Kasano ko maaputot ko tisikog day ta katulong? Kat saan ko nga mam mo? Intayo kit din. Agawid tayon. Leo, kasano? Itulod na kami pa'y kadi?
Una. Ay na, mangnamnamaak nga umimbag adagos ni Eddie. Tamanganan, ken makita ka naragsak. Umisam ken agkatawa pa yan. Ala, katulong adi na mo ti agluto. Mapan kamin. Agmay saka mati ti apartment. Napanandalayo kan Eddie. Nagaawid dan. Nakitak ti kinaragsak ti pamilya ari nakrakta. Ita, naamiris ko. Asaan siguro ang aksidente ni Eddie no saan ko nga inaguman. No pimanaw dan. Kasanon ti kinabak nang ni Eddie kan ta sikug mo. Kan kasanon ti sustento. Sakbaya pimanaw ni Grace. Imbaga na nga ipa-DNA na kano ti ubingin ton aganakak. Mabalindak nga idarom no maduktalan da nga inalilaw ko ida. Ha? Kaya't maasawan, saan mo nga ikamat ti sikug mo kan ni Eddie? Kasano no ipa-DNA ni Grace. Maduktalan ti kinadakas ko. Nasirib mat at talaga na di Grace Anya nga rod, isumat ti legal wife. Isu nga iso ti adan karbangan ka ni Eddie. Adan samot ni Dadim Basang. Wan, auntie. Adda, apay ka di? Asino ngay dyan ang itulod kan kwa na? Ay, jagayam na nurse, auntie. Iso tinagyanan na. Kabayatan ti panagsakit na. Kastagayam. Ay, anya itayan ti gatangam. Lumabas sa klaang, auntie. Adda pa panak. Ay, kunak no gumatang ka, Basang. Saan, auntie? O sige, lumabas na ka. Sige. Agim impaki kamay. Sayang ti apartment. Asino ti mang bayad? Awan pagbayad ko. Alangan ang bayadan pa ni Eddie kat dinak malagim. Nagsayangan nga apartment. No dala pagbayad ko, sublatek ko man. Okay, kasano nagti appliances nga dahi ti unag? I-text ko ni Leo, ta iso ti makam mo. No agsubli ti lagip ni Eddie. Iso ti mang desisyon, no pangikan na. Pumanaw ka din dito? Saan aron ba nga nadaalag ti may sana ragsak ka pamilya? Naamiris ko, abasol ti mang rakrak iti pamilya, ti akin pamilya. Uy, nakakatats naman. May sakmat na nagtanggap amang dadaal iti daya pamilya. Agawin aklangan ni dyan lugar mi. Bayak ni Eddie nga agsubli iti pamilya na. Ti legal wife na. Kabitak laang. Hello? Sino da ito Ni Sarah da ito Kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan mo. Sakbay a pumanawak dito syudad. Kidawag apakawanan na kuma. Pumanaw ka? Papanam? Ijay lugar mi. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sapay kumata mapakawan nak. No ni Apo Diyos kat mamakawan. Asino ako maasaan ang mamakawan iti nakabasol kanya? Agyaman ako na ay numapakawan nak. Ikarik, saan kon nga ulitan ti mangrakrak iti pamilya? Sapay ko ma, tatarabayon na ka ti Diyos iti papanam. Kasta kayo mat amin na panawak dito'y syudad. Agyaman ak iti amin. Sige, kat agan-anad ka. Mayatan direk na ni Daddy. Makapan pa yan iti opisina. Awan opisina ita, iha. Ingkakiddag palas, tayin tayo agpasyar kada mami. Ha? Intayo agpasyar, Daddy? Nalipatam ka din, nga ita ti anniversary mi ka ni Daddy. Ay! Ita ka di dayjay, Mami? Happy anniversary, Daddy, Mami. Ala, ingkaharod agpalasan. Intayo pa'y makimisa, sakbay ama pantayo agpasyar. Wan, Mami, o sige, inakon. Happy anniversary, darling. I love you. Happy anniversary, Mat, darling. I love you too.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan, Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.